Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam ta kasni. Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization hitu Mairang Circle hapo ka chingilam u President Samla Reynolding do lingkhoi. Mene kasni kalalit banyak kendu ya Subdivisional School Officer SDSEO kamairang banyak pran halor ka jinge ka bakta bhai ka mausmai kalang Government LP School. Kani ke jingwan jurip jang kaseng kalami hadin baklayo jingtip. Ling baka komplain na ginong shnong ha kabalalam baka school kabadan hadu shispa khandai ngut ki khna kadan tang uwei unong hikai temporary nong hikai TNG. Kani kalong ke jing e kabakraw na marba unong hikai marwai uhaban kitno e baro ki kam ai jing hikai. Habalit jurip kaseng klayo ro banya gran bat unong hikai jang ka school ubala penpau shibun ki jing e ki ba usyam ha ka jingkit mau ba marwai. Na kaliang ke hitu ha kasngi ka bubun kalalai banya kendu biang ya SDSEO ban penpau ye ka jing e bagi kena school bat unong hikai ki mat. Ha ka jing ai jibab u SDSEO la pentip ka office kala de ban pa proposal sha ka sarkar jila banthung nong hikai thamai Henry hadu menta kampat yo approval. Ide pada jimbom biang kini kai te school. Te nak kalian jungi ka seng menin lawan ni. Sakhi ri jong hikmat. Ya sem ni sha wa ni school ko dah sis pa khandai ngot kena school. Ndai nong kai ba tong wei. Lai yo ni kan. Tong wei ni cari don. Idon i wei jong ka ICDS. Tapi dei ko ta kelas A. Tong wei mun kan Faisal kan sem jing e on ban jing e. Karena kada pun ai ke jing sekri ke biar man kena buha pun thung na diru yu hal por ka bai nong ru buha pun siu na tu ba ko bo yo na ini nak yang juni ka seng ni wan ni ni sing tip hari de ko face akan mentah ni kembali tip di bagian ke school kita lain ngot kirung kai ko we jong makan ke jadi ke jong makan si ko we bagi bala jong thai ni kai no sudah jong thai mentah apa lah de kalau ketemu jeka ba jong thai ba mentah don kan kan ketak ni saya gini kena ini di sekolah tentang idon subjek bukan ngomong kai bukan ino no subjek bukan sebenarnya ke sekolah examination lagi dengan try kan ngomong ke ketak crowd nanti kena sekolah menurut kinyo jadi kai biang kita exam dia kasih subjek jadi kalau sorry nak yang sen jongi ni wan ni pi ba ni ko snow shan pi ba ke katau ba ka long pi mentah ba la thung jadi yang saya problem kemot bang demlang lah pertama marway dia tadi gimana dengan ini sebut marway apa sama dia ini karena nang ada pakai guman orang dia apa jadi kan guman tadi full guman aku bergerak lagi siang guman kadang kita tahu bukan mutlak kadai marway lalai thau thì nói cái anh post late then thì là trong hạt mà đang như thế nên chuyện để dẫn với đi cái lòng bạc chân cả tham phát không dengan saat menonton marway silakan lu minta dan trong hạt minta ubne jud minta dan orang mana di marway di an hidup spark menengok spark menengok dikiran menengok bang sekolah sudah lihat berkelang kemudian senang ini dia don lagi berbar kelas di kelas ini ini an hidup kelas 5 dulu kelas
Kamu ada dulu tiap sekian. Tiap mana tiap kapus kalau. Managing committee ka don lang bot ka sinong rode. Ini orang kapus bila kita. Kita bilang bagian bet nadu commentary di room kat di room dengan mana nak tak sistem. Kalau bagian nadu tu kapus sistem. Karena kau berdek ada bilang contoh kita pun tahu ada senam contoh sudah kita tadi yang menteri dengan dia tetap itu nama kali yang sekolah yang berarti di sobat lah deh jadi gendung ya kudu besar kudu yang sekolah tadi ini dengan lah aja lah untuk keren di office lalu clear idea bilang dengan lah super lah kamu lah konten demo ngan marway deh pada yuk sang help lah dengan nak office nanti palang buat naret kalau kamu ini umur kanu cahaya kalau kalian lihat sesuai sedikit dulu nama kita lihat belum teh man ka Arsenal mau kita nangkai kemudian ada Arsenal kemudian menteri upani Desember menteri Arsenal le interview nak tapi kenya menteri pat yong step dari di kala amat nak ka advertisement menteri kala best to buat kena macam senam dari tapi dalam menteri senam marway siapa lagi long haji komen kuat di Patio interview Patio tekan iwai kemudian ada benih ini ini menyerap helper lani bu official nak office kita teh kini nak tengah bu menyerap mo ya nunggu tengah hapsai nak lelaki tak kemudian arngut kau biang si subscribe mo dari menteri ada marway dengan mana apa dari di pit lang buat na office dari untuk official mo kilang yarap yang ada di pala bentuk permanen rono Official. baik ini sebelum kat senang dari kami mata awak kan kalau kita sekolah kita jika kena pribadi ya mente ke kami ke sekolah sedang an marwele kan mendai buat ke kami kai tapi buan mente bidang tang chongkai madam le kemot kami office de kemon dalale kami office mahap sangai kami ka ke seorang buat ketika quality education channel atau quality education mo penting kami happen di kami yang bermain di happen di tas kente penting happy no sekolah ke kan dan ada yang kesibuan habis bing layo bing kendu buat dan mulai itu sudah kita we five yang cembe ke ngoi kalau mesti nak kalian kita sinte ini mau minda we untuk sih dia ini nak mesti minda we betul menkai kurang ya ada keadaan kedua ka excuse nak kalian ka fest pakai kuat si pikir anu bilang lab dia mesti ada kepala apa sih tau kalau belum stinglah yang di ini ada biar kulit away mo belum ketika away dekat masalah senap sosial itu kalau kita lah kami ni dah ibu dah yang menyerap menyerap dari industri saya pakai dan sih screen jadi sih lah bisa dimuat betul je jangan senang di keper saudara kesan lagi kalau di kami kesanan senang mereka away ketika awal dan kesan lagi menang ke kamu
Mairang Circle hadir di wilayah di Kusnong Smai. Habis dia buat kerja pemula pemimpin Nolkai nak kalian sorkar hak sekolah mau Smai dengan LP School. Nak kalian ni keseng dengan lawan ban sakhi dan dijoki khmat yang ketika sekolah. Bagi lalap waktu ke sekolah kadang hidup sispa kendai nak kena sekolah. Bat don tang uai Nolkai. Ni sotu kalau ke ke ba Nolkai marwai. Bon ai ke jingkai nam taki sispa kendai nak kena. Keseng kalau yo dia keran ru bat tu Nolkai. Nak kalian jumpa ulah berpau sibun, ijing bermahu usiam, ulah berpau badan stop jeki ban nak kalian jumpa hapan sangi no sipor ban ijing ikai kena. Tang nak kadal ke jibom lasyuk ban korpor nama ke jinggun bala stop jeki bermahu usiam. Ulah bersengau bateng nam tang na bentar. Ban ai ke jing ikai pura nam tak kena nak kalian jumpa umat se hapan tung dan helper nongirap eu. Na bentar ban ai ke phatam nam ta khina ba kuli apo jok tekstur ba ika baino ko siu sap nam ta jok tu nong erap hapan siu dak tulok ke ba u yo malah ka banai na lihat joki keseng bun ngilale ban mare man penpau ini kicing man pesngau ini kicing sab subdivisional school officer Mairang ba hadir bagi kendu ban officer in charge nilai snow ban kalian officer ru roang Bana kalian ke office itu kelapa ya ke proposal sya ke state government. Jadi nak kalian ke state government hadu mentaru kimpa ai kita ke approval balanu bagi tung yung nongkai bakura hapo jong katai ke most mai ke lang government LP school. Dan kalian juga keseng habang isutu bana kalian ke office ke penpau ini ba kanang sipor menora nongkai bakura. Nak kalian juga keseng ke kerpa na ke office ini berkawai bahkan sobha bayang mentah sipor kena makam dan gado-gado kecing dekok kakam puli putih kena antek sekolah makan marah aswa dan visiting nongikai banyara namanta banikai hampo coba teka mau sungai government LP school dia nak kalian kau sebuah siru kalau pula bahkan sapa ya proposal syaka state government marah aswa sipor ya visiting nongikai bat tak hadu bahkan dayo yang nongikai mapura na kalian ke office kalkular bahkan satung swat daw nongikai visiting hapo ketika school most my kelang government Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.